की गो टू विलेज की मनुंग चना स्कूल फगत हंसिगी मखादा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी हुंफुदा लिंखटकदबा स्कूल हुंफुगी मनुंगदा स्कूल मंगा ngasi मणिपुर की चीफ मिनिस्टर एन बिरेना अहानबो ओइना हांगदोखरे आईगी राइट फंगनबा होनाबदा मीगी राइट खोंगाव नबिगनो दाबी तानबा मतमदा रेंसम तानबगी मओंगदा तानबिगनो हाइना मणिपुर की चीफ मिनिस्टर एन बिरेना अपील तौखरे अमदी केएस वासिमामी हातमरु ओइना सेनै हारिबा लिलोंग दाम मखादगी सेग वारिस ngasi सजुवा सेंट्रल जेल मनुंगदा थौरी यालगा सिरमले खुरुमजरी टाइम्स ऑफ मणिपुर की नुंथिल पाउ मिंग ताबिरिबा पुनमपु अरुणबला तरा नोकरी हौसी फाउगी मरुबा पाउसिंग मियामदा संदोकना बिजरी मणिपुर लेंगा की गो टू विलेज के मनुंग स्कूल फगत मखादा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी हुंफुदा लिंखटकदबा स्कूल हुंफुगी मनुंगदा स्कूल मंगा ngasi मणिपुर की चीफ मिनिस्टर एन बिरेना अहानबो ओइना हांगदोखरे ngasi हांगदोखरिबा स्कूल सिंग अदुदी मोरांगपुरेल हाई स्कूल हाइंगांग हाई स्कूल एसके आइडियल हाई स्कूल सिंगजमई चिंगामखा हाई स्कूल अमदी प्रजा हाई स्कूल ने अफवा खुनाय अमा सेमदा ओजा सिंगी अचौब थौदांग लई आईगी राइट फंगनबा होनाबदा मीगी राइट खोंगाव नबिगनो दाबी तानबा मतमदा चुना तानबिउ रेंसम तानबगी मओंगदा तानबिगनो हाइना मणिपुर की चीफ मिनिस्टर एन बिरेना हाइक्रे वाफम सिंगसी स्कूल फगत हंसी मखादा मॉडल स्कूल अमा ओइना सेमखा मोरांगपुरेल हाई स्कूल की अनोबा बिल्डिंग संगादुना महिरोय सिंगदा खुसिनबगी थौरमदा हाकिबे वाट मखा तारदुना करप्शन मुथसी हारबदी ग्रासरूट लेवल दगी हौदुना सेमदोप मथौताई अफब थबक तौदा मयाम कोक सुंगसिनरगा थबक तौमिनसी ओजा हाइब सिनफम असि यामना इकाय खुमनिंगाय ओइबा सिनफम अमनी ट्रांसफर पोस्टिंग दा थवा योक्सिनबगी मुत्ता महिरोय सिंगबो मतौ करमना अफब सिटीजन अमा ओहेनगदगी हाइरोम ओइना चनिनसी ओजा सिंगना दाबी तानबा मतमदा एग्जाम बॉयकॉट तौगनी क्लास बॉयकॉट तौगनी हाइबने चिंग वाफम फोंग्रपासी यामना लाइवक थिबनी गवर्नमेंट स्कूल दा लाइरिक लाइसु तमलिबा महिरोय सिंग असि इसा इसामकी इचामनी खनबा ngamnabada lamdam asigi education sector da achoba ahongba ama lakani ओजा सिंगना ओजाम ओगी रेस्पॉन्सिबिलिटी चपचाना लौबियो हाइना महाकना पुकनिंग सिंखि ngasi sumaina makhong dagi equina sumaina yamna kiyara magolona hono gi matamda hayeng moina sawrok matamda moida samaj gi fatta tongning ngaro corruption muthat pa je sin lawro ga yaro makhong dagi ngasi apa society ma porok pona ta porok da ba je oza da depend to ओजा सिंह मखा पोन मातने यारिंगै ओजा सिंह ना ट्रांसफर पोस्टिंग गुम करी गुम एजुकेशन डिपार्टमेंट ना गवर्नमेंट ना सिगी सिदा खालि फनी ने खल्लग रो पपो होय पॉलिटिकली ना मनी अगु मतलब यारिंगै बियर डोमिनेटर का अदगी छात्र छात्री इलेक्शन यारिंगै कोई बार्गेनिंग तो विदब रेंसम तान मगी मोंग ए बरखा हाब याव यादो कोई तो अखोय यादो पी द दिगा हाइबगुम बसी ताबद याम वाबा वजा आमो वेरकंदा मागी मचा सोसाइटी सिगी फ्यूचर समाज सिगी दमक लेबंगां इसा मुसीग्रम मयाम सिगी परीक्षा एग्जाम अमा सही अमगी तवदब अखोयना हाइबा दु यादरदि तवरोय गाइसि ताबद याम वाय बखोय अदु रेस्पॉन्सिबिलिटी वजा अमगी रेस्पॉन्सिबिलिटी दु मदुगि दायित्व दु मदु खलत होनि हाइजेबनि कोइना अखन्नब मिथुंगलेन की वारोल पीरदुना एजुकेशन मिनिस्टर टीएस राजेश्यामना हाइकिबदा खुनाय अमा सेंगटपदा महिरोय सिंग सेंगटप मथौताई महिरोय सिंग सेंगटपदा अफब स्कूल थंबा तंगाई फदे हाइब वखलोंदा स्कूल फगत हंसी मिशन असै हौदोखिबनी स्कूल फगत हंसी हारगा स्कूल फजहन बखत नते अफब स्कूल अमा चलाइबदा तंगाई फदना चंगलिबा इंफ्रास्ट्रक्चर लहनत नतना ओजा सिंग महिरोय सिंग अमदी ममा मपा सिंगी अचौबा इन्वॉल्वमेंट दरकार लई लैंगाकना संगसिलखलिबा खोंफम असै मिशन अमगबनी मिशन असि की माई पाकपा हाइबसी पुंगनमकी खुत्त लई हाइना महागना फोंदोखि स्कूल एडेड प्राइमरी स्कूल और स्कूल ने सिगी से हाना एडेड प्राइमरी और स्कूल ने 2011 हाई स्कूल लपन कयाम थुन साखो 11 दे kasi 19 just 8 years da primary एडेड प्राइमरी स्कूल lam dik sida tarok pai bese kyam yam advance be खरे न याम सप्लाई दी सही ओहुम सिरे नेबा अखोइन पाइजर बसाई ओहुम सिरे याम काफन लइसे
masi kari kino kana kai whole team led by honorable chief minister education da aina yam nungai jena hok jong ma pai team ngam da masi kari no kan honorable cm na education yam thawa yobi ba aduga koi gi masi ko hok cheri ba so from packet cheri ba sigumba hawri ba pi ba nungsi graba ngang ni cm ki mission je masi yam punang na saruk yaraga mating pangbiyo Thormapugi World Pia Mahut and Town Planning Minister T.S. Sam Kumar Haikibada Education Hibasi Kunai Amagi Yanglen Saruni Haiba Wakalonda Manipuri Minister and Makada Hautokiba School Fagat Hansi Mission Makada Ngasi School Manga Sem Saba Loiduna Sangaba Galona Mapung Fana Function Toba Horapasi Langak Asigi Soba Estimate Amani Ngasi School da Pamliba Angang Sing Asina Matamamada Laivak Asibu Ngakadoribani Maramasina Mahirui Singbu Makong Sombi Bibsi Taupadraba Itaudang Amani Oza Singnasu Hiktok Fadraba Taudang Lobiu Langaki Maiki Sugam Sapuna Konagan Haina Mahakna Haiki. School education jauh dalam nasi aroy nak hampir basu masih bisa memanfaatkan pangzaba kuil dapat apa ni juga. Wadah masih bisa siapa bijan sanba bahkan siapa jadi kita dapat hamdaba masaki wajib apa masaki wajib tidak apa perjanjian ini harga dekat apa go to village yang ini hasil sisi minister ke tengbang lain anak lain sisi hasil tapi dengan sini Manipuri pajak ya mengasih anak kuning masih koi momon uang si baga ai sire bagi bipai bodo ko kan lain sum basi ko na panjaba magi makan tapsaba adi mati koi thagale Haukiba January Kungani Fanda Mayang Politician Manutana Laiba Irong Salam Machagi Ngayo Pukri Amada Sina Funkibi Hitaragan Nipan Kaktangai BKS Wasima Mihat Kamari Lainana Saziwa Zel the Lerakiba Lilong Dam Makadagi Sek Waris Pokpalakidraba MD Hesamudin Ngasi Saziwa Zel Manungda Thoriyalga Siramle Mahapisiya Sidamar Oina Chenaba Muini Haiduna Chief Judicial Magistrate Imphal West 2G Court na Haukiba January da Judicial Custody da remand pikibani Panbayabadi Wasima Mihat Kamari Lainana Laikidrabi Wasimaga Nusinnarakibani Haiba Lilong Sangam Dabi Makalai Kaidagi MK Sahid Atopa Mingna Savi Chahi Kuntraga Mathoi Apopa Laikidraba MK Ithem Kauba Mioi Amasu Miyamna Farga Police Sinakibal Krabani Loina Wasima Mihat Asida Sahid Senai Haiba Masana Su Yakibal Mihat asida cherry bami ani asigi manungda seg waris ngasi jail manungda thauri yanduna sirga lairamba thengnarakibani hairi Thobal District Hairok Police Station ge manung chanba Hairok Part 3 Samprat Thongmaya Taliba TN Memorial Academy boarding amadi yum yauna ngasi nongyai matung pung amarom tarakpada maina tumna chakre thodok aduda thoidokpa asok apandi yaukide mai chakpa aduda lakliba tang taraga mari amasung taraga tareta class 10 amadi class 12 ki exam thagadoriba mahiroi singi admit card lairi uniform amadi study material kay yauna punna lupa crore amarom ki henbagi malchang amang ata thoki adumapu school asgi boarding liba mahir sidi asofan yaukide TN Memorial Academy asi Hairok Part 3 Samprathongdagi Taurangbom Janeshwar Apokpa Taurangbom Navana Salaiba School ni mai adu school aduga thangnana liba yanloba sang amadagi electric short circuit thoktuna haurakpa oiramba yai haina thajanari thodok adugi paw hek phangbaga Thobal Fire Service team ama laktuna mai adu kannana ba honaki Ngarang nungthil pung anirom taba matamda akaknaba pau ama fangbadagi kuntraga tare suba Assam Rifles na Tamenglong District ki Tausem Subdivision gi manungchana laiba New Kaifundai Village ki Tausem chatpa lambi da laiba Raki Kelong Village ki operation da khulai kaya fagat pangamkhre Assam Rifles ki kangbu aduna Rangke Kelong Village ki kha romda kilometer anirom chatlaga laiba lambi da Marshal Gari registration number AS 14835999 ama check tawada AK47 rifles ama magazine ahum ka payariba Maru Kuntra amadi Motorola XIR P3688 ke radio set ahum phagat ke amadi Marshal Gari aduda nupi ahum yauna puna mioi taraga mathoi tongduna lakibani gari aduda tongduna lakiba mioi sing aduda wahang pahang sathabada gari adugi mapu kanano haiba khangdabadagi phagat polam sing aduko loinana gari amadi passenger New Kaifundai Police Station da khusinaki loinana operation adu numidangi pung 8:09 tarapa adwai fawba sathaki hairi Ukrulgi Fungcham Village the Lairiba SMDC Faucham High School ke Lairiba award pa kaya yang view haina
maikei dong gi miyam na lenga ki pungning singsilakli school asi ukrul gi awang thangba maikei da khwai digi liraba school amasu oribani school asi da headmaster amadi oza gi award pa kaya laibana khudong cha da kaya amasu maiknai hiramas gi matang da school asi gi convener jet fungrei to na phaucham high school asi hauki bachahi english amaga chamapan yankhai ga mapan da lingkhat khibani school asi dagi masak naiba mahiro kaya ma puthokre hauki bachahi english ani taraga mapan da pangthokhiba board of secondary education manipur na lauba class 10 gi farikya da su mahiroi kunga mathoi pass out tauke masigi manungda first division da ayamba oike adubu school asigi headmaster laitaba amadi oza gi awat pa kaya laibana hokhiba hi kunlom asida awaba kaya mayoknari oza tara ka manga laigadabagi manungda headmaster in charge ka tharga punna oza taret khakta school asi chalairi maram maduna hiramasgi matangda mari lainaba laingakna miyeng sangbiu haiki ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤꯗ ꯑꯁꯦꯡꯕꯗꯤ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤ 35ꯀꯨꯝꯕ ꯊꯝꯕ ꯕꯣꯁꯇꯤ ꯂꯩ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯇꯝ ꯑꯁꯤꯗ 9 ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤ ꯕꯤꯜꯗꯤꯡꯁꯤꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯌꯦꯡꯔꯒ ꯊꯣꯡꯅꯥꯎꯁꯨ ꯂꯩꯇꯦ ꯊꯣꯡꯅꯥꯎꯒꯤ ꯋꯤꯟꯗꯣꯁꯨ ꯑꯃꯐꯥꯎꯁꯨ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ SMCꯒꯤ ꯇꯔꯐꯇꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯕꯁꯤꯗꯤ ꯍꯥꯏꯌꯔ ꯑꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯥꯎꯆꯝ ꯍꯥꯏ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤꯗꯤ ꯈꯔ ꯊꯋꯥꯏ ꯌꯥꯎꯅ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯤꯀ꯭ꯋꯦꯁ ꯇꯧꯖꯔꯤ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤ ꯑꯍꯨꯝꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯂꯒ SMTC ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯒꯤ ꯃꯄꯥ ꯃꯃꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯡ ꯈꯥꯏꯔꯒ ꯃꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯍꯨꯝꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ SMC ꯇꯔꯐꯇꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯕꯅꯤ Lakliba Mars ki tangmari amadi mangada numinini chupna kasar Assam gi Lamar Gram da Pan Maitai Convention amadi Assam Manipur Progressive Front anina sinduna World Maitai Convention 2020 pangthokodori hiramasigi matangda ngasi Manipur Press Club ta pangthokhiba paugi mifam amada Pan Maitai Convention gi advisor P Sonamani na malemda masoi khunda duna laikhraba Maitai se ngasi amato oina punsinbagi pandamda convention asi pangthokodabni haukiba sahi Englishing ani taraga nipan gi January gi kunga taret amadi Englishing ani ga taraga mapan gi October kunga manga amasung kunga tarukta Maitai Convention pangthokhiba laikre convention asida kanagumba miyuina isa isa ge haising basing suggestion oina thambiningba laibasu thambiba yagani haiba wafam kaya fongdokhi अखोइने ngaijeri kanaum akoidi thodokano en mamiuising leiri punamuna lengjan biraktana world gi body ama example nama haidan leiri North America Manipuri Associations example ima haidan leiri European Manipuri Association haidan taba yam nungai adu akoi apex body ama yam namagul leiba ama kun lehenningi moina lengjalatna akoibu mateng tobiba natana makoina pubiba akoina moi matung de chachaba ashe koi pamjei UGC Nero Grand 12 Plant ki Sanctum Mahada UYK College Wangjing da Nauna Saba College Women Hostel ngasi hongnabi matung ina Wangjing 10th Assembly Constituency ki MLA Paunam Projena Sangaduna Miam da Kusinakre ngasi Sanga Kraba Women Hostel asi UGC Nero Grand 12 ki plan gi Makada lupa lak humdra amade interest oina lupa lak ahunga lising nimfugani panga chamagan humdraga mari loinana college ki fundagi lupa lak manga punna lupa lak humdraga nipan lising nimfugani panga chamaga humdra mari changna sakhibani Dr. Singham Dainana Iwa English language skill in India and Thailand Hain Mingthon ba lairik ama phongkhibaga loinana intercultural communication gi matangda nomugi oiba workshop amanga si Langjing achobada laiba South Asian Institute of Rural and Agriculture Management da pangthokre thauramadu da Mantle University gi distance education mantle gi Miss Jinmi so amadi Laos ki Sawangkhet Sanga Secondary School gi principal Frakhe Kham Sang Savana su akhanaba language passing oina sarugyaki Primary Health Center Morena Sindurangasi Moreda Laiba St. George School da Tha Taruk Taruk Kanaraga Pangthokpa Deworming Week ki Saruk Ama Oina Sensitization Program Ama Pangthokre Thoramadu da Saruk Yakiba Primary Health Center Moregi MO Dr. T.S. Priyobata MO in charge Dr. K.S. Santikumar na St. George School Moregi Mahiroi Singh da deworming tablet sing Karam Haina Chagani Loinana deworming gi matang da healthy future
pillar ama oinana bahonabada angang singda anemia haiba laina asi maru fukna muthanana bahonabada deworming tablet chaba asina angang singi haksang singda kanabata natana angang singi haksang da lairakpa tin kaya muthat pangam gidorpini haiki tungda school aski mahiroi singda deworming tablet sing yanthokuna pizaki mahiroi singi tungi punsi amadi tungi afaba yumbirel ama oinana bahonabada PIC Morena Tauriba Tabak Thoram Singbo St George School Moregi Principal Father Rudra Samaina Thagat Pafongdoke State Health Society Manipur amasung MS Hairang Info Manipur Anias Kusamnana Haksel gi lamda thoidok hendokna kathokpa loinana miyamgi seba tawriba thomi singbu achamba khudol piduna pokning thogatpagi thoram amangasi Imphal East ki Khurai Chingangbom Laikai da pangthokre thoram batuda saruk yakiba Health and Family Welfare Service Manipur gi Director Dr. RK Rajona hai lisang sitna Haksel gi lamda matam gi ngamjaba thakta seba tawjaduna lakli hojik malem gi oina mi painori ba corona virus ki layong gi chingnaba Leirak Pataragadi Kudakta Kanghanbiro Haiba Wafankaya Amyamda Apil Toki. Tamenglong District ki Tamaida Laiba Liangmai Naga Baptist Association Manipur LNBAM ki Ahumlak Suba Man Conference ngasi Nini Chanba Oina Hauzik Tamada Chathari Hariba Conference Asida Search Humdra ki Mathaktagi Mihut Singh Mahut Sinduna Lakiba Mui Lising Taret Lomna Sarugyari Hariba Conference Asi Lakliba February Gitara Mari Fawa Chathagani. Riming Louis, Reliu and Jet Marilumbo, yes, Lambe M. Pipabo Louis. RBI gi liching makhada chatharakpa financial literacy week ki sarukama oina Manipur State Cooperative Bank Limited na sinduna Bisnupur district ki isokta micro small and medium enterprises singi nom gi oiba financial literacy program ama pangthokre nakalamaromda haiba bank asimak na sinduna ngasi nungthil Bisnupur district ki manung chana laiba waheng khumandasu manaba program amasu pangthokani hairi Sainagi Hubei province ki Yuhan dagi Sandora ki ba novel coronavirus laichet namaram oiduna hauzik fawda laikidaba migi maseng lising amaga chamaga tara sukre laichet asina hauzik fawda malem gi oina sokhallaba migi maseng lising nimfuga mariga chani sukre haina report tarakli hairiba sokhallaba mioi maseng asi January thada ki khara makhaidi hanthare haina Sainagi National Health Commission na fongdorakli ngasi ukfong ki ba pause singda kari kari maru ba pau yaur bage habadu me ampun namuk mieng taminasi lamjingba times Speaker ki tribunal na Congress ki MLA taret ki hearing sathakre budget mifam matungda makhataba hearing satharagani college employee singi taret suba pe pinana ba cabinet na waref laukre Delhi Assembly ki mikhalda Aam Aadmi Party na chawna mai pakre BJP na Sydney pan phangkre Congress candidate humpu go humdoi deposit mangle Phekokta amakta gi khongjang sing matam khara handok nakre Chief Minister na e-kuber payment system hodokre ICP Moreda mathau toriba doctor singi fibam yangsinkre Sangai Express UGC ki pay scale pibada cabinet na ayaba pikre Sainada coronavirus na sikhiba lising amaga taraga taruk sukre Army Assam Rifles ta mating pangna na ba haikre Chief Minister na e-kuber payment system hodokre MPP manungda napak tanaduna chawna ungkhatnare Poknafam Flag post helaga chatliba gari sing yangsin na ba state cabinet na waref laukre cabinet mifam tungda fegok tagi khongjang handokre BJP da yaukiba MLA taret ki hearing chathakre hainingba wafam February gi kungani pan phawbada aiba oina pisilakna ba khangankre PM Kisan beneficiary khuding makta Kisan credit card ki loan piragani Amukogi Community Leaders Meet 2020 Mineral Resourcing Lokthok Security Forcing Thajin Duna Miyamu Namthaba Haibasi India Government ki policy ni jiten Naharolgi Thodang April amadagi Oza Singi UGC pay scale piba Gari Singda flag post hapagi level ama thambada cabinet na ayaba pikre RBI gi e-kuber payment system chief minister na launch tawkre Loktak Inland Waterway project ta thangagi miyam amasung environmentalist singna apanba pibiganu ivosna BJP da saugat kiba Congress MLA taret ki hearing chathakre February gi kungani pan phawbuda yetningba singna aiba pirakna ba khanghankre
Huyen Lanpao, Speaker की ट्रिब्यूनल दा MLA तरेट की डिस्क्वालिफिकेशन केस MLA तरेट ना मखोई की मथक्ता फाइल तौरप केस सिंह खनफम थोकते हायरकले ट्रिब्यूनल ना बजट सेशन लोइद्रिङैदा ऑब्जेक्शन सिंह फाइल तौननबा खंगनख्रे मखा ताना प्रोसीडिंग पांगथोकनबगीदमक अकक्नबा मतम लेपखिद्रे ओजा सिंह तरेट सुब पे अप्रैल दगी चनहनबा कैबिनेट ना वारेफ लौख्रे ई कुबेर पेमेंट सिस्टम चीफ मिनिस्टर ना लॉन्च तौख्रे ट्रेजरी खुदिंगमक्ता सिस्टम असी चनरगनी चीफ मिनिस्टर दिल्ली मिखल सीट हुमद्रा की मनुंगदा हुमपुगनिथोय फंगदुना आम आदमी पार्टी ना अमुक हन्ना लेंगाक सेमननबा थौरांग तौख्रे बीजेपी ना सीट 9 खक फंगख्रे इसेल एक्सप्रेस MLA तरेट की फाइनल हियरिंग बजट सेशन मतुंगदा यैथोख्रे दिल्ली असेंबली इलेक्शन दा हंदकसु आम आदमी पार्टी ना चाउना माई पाकले वैलेंटाइन्स डे दा वासक लौरगनी अमाक्ता अमदी फेगोक्ता की खोंजंग मतम खरा कोमथोख्रे एक्साइज ना युंगांग युंगौ थुगाइख्रे अफब महैरोय पुथोक्सी अफब खुनाई ओहनसी कैंपेन अकनब मोंगदा चथरगनी सना लेबाग दिल्ली इलेक्शन सीट हुमद्रा की मनुंगदा आम आदमी पार्टी ना हुमफुगनी थोय बीजेपी ना 9 फंगख्रे कांग्रेस ती सीट अमा फाउ फंगहौद्रे लेबाक सगी कोनुंग दिल्ली दा थंपाल सालु हाइबा याखिद्रे फ्लैग पोस्ट के अनोबा कांगलोन सेमननबा वारेफ नख्रे लाख 95 रोंगी यू थुगाइदुना मांगहनख्रे नुपी हालगा हुंदोकलंबदा चेनबा जेल यौख्रे MPP के प्रेसिडेंट ओ जुगिंद्रो फम लौथोख्रे इरेबाग डिपार्टमेंट सिंगी अहांग पो चामरी रोम लौननबा कैबिनेट ना खनख्रे ओजा सिंगी UGC पे स्केल पीबा कैबिनेट ना याख्रे सेंट्रल कमिटी की मिफम पांगथोक्तुना ओ जुगिंद्रो प्रेसिडेंट फम दगी लौथोख्रे MPP के प्रेसिडेंट फम की लान अमुक हौरकले हाइरो केंद्र की समरी रिविजन मियामना पेनद्रे लोइस्लकपदा मरुइबा पाव अमुक हन्ना पिजरी मणिपुर लेंगा की गो टू विलेज की मनुंग चना स्कूल फगत हंसिगी मखादा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी हुंफुदा लिंखटकदबा स्कूल हुंफुगी मनुंगदा स्कूल मंगा ngasi मणिपुर की चीफ मिनिस्टर एन बिरेना अहानबो ओइना हांगदोख्रे आईगी राइट फंगननबा होनबदा मीगी राइट खोंगाव नबिगनो दाबी तानबा मतमदा रेंसम तानबगी मोंगदा तानबिगनो हाइना मणिपुर की चीफ मिनिस्टर एन बिरेना अपील तौख्रे अमदी KS वासिमामी हातमरु ओइना सेनै हाइरिबा लिलोंग दाम मखादगी सेग वारिस ngasi सजुवा सेंट्रल जेल मनुंगदा थौरी यालगा सिरमले हौजिक फावबगी वनदी मणिपुर पाव मतांसदा लोइजरे मियेंग ताबिरु पुनमकपु अमुक हन्ना खुरुमजरी।